deca? Evo, dobro. Imamo li odsutni danas? Ima. Ana Babić. Babić. To je to. Ok. Ste odmorili preko vikenda? Ništa malo. Brzo će rastući zbog hvala. To nas sve raduje. A ono što me pogotovo fasciniralo kad sam vidio da se počeo baviti istorijom malo više, ne kao samo obični profesor na jednoj školi. Dejan je i posvećen otac i napravio taj dobar spoj sa ovim udruženjem za očuvanje tradicije, da to prenosi i na svoju djecu, Dunju i Andriju, a tako i na ostalu radoznalu djecu koju zanima to. I suprug i otac, pa što kažu svaka bi ga majka poželjela za zeta. Rođen sam 1978. godine u svom gradu Prijedoru. Tu sam završio osnovnu školu, gimnaziju u kojoj se nalazimo. Nakon toga sam studirao na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, odsjek istorija i latinski jezik. Moja profesija je definitivno nešto što me i određuje i identifikuje kao čovjeka. Nisam ostao raditi na fakultetu, što jeste bila neka od projekcija u tom momentu, ali me to upravo vratilo ovom izvoru koji smatram svojom drugom, često i prvom kućom, gimnaziju u kojoj sam sam odrastao. Sazrijevao u nelaka vremena, u pitanju je dobrim dijelom ratni period, ali ta teška vremena stvaraju jake ljude. I takvi su bili svi moji profesori i zaista predstavljaju model i uzor i imaju veliko poštovanje sa moje strane i siguran sam da su dobrim dijelom možda i presudno uticali na ono što danas ja jesam kao profesor, kao predavač, kao učitelj, pa i kao drug svoj djeci sa kojom radim. U toj povelji Atlantskoj se dijagnostifikuje da se svijet nalazi možda u najgorem i najtežem momentu svog postoja. Prije svega, kad god ga vidim i čujem, pomislim kao da je moje dijete. Jer smo zajedno istovremeno dobili stan, njegovi roditelji i moja porodica, tako da smo bili vrata pored vrata. On je bio jedno veoma drago dijete, a mi smo zaista bili u našem ulazu toliko složni kao jedna velika porodica. Bio je mali, ali je bio jako odgovoran. Ne znam kako da vam kažem. Mnogo je mažen i pažen i kad kažu da se dijete razmazi. Ne, on je rastao sa mnogo ljubavi, ali je imao tu neku samokontrolu i samokritičan je od malena bio. Uvijek je nekako znao šta hoće i to svoje je ostvario. A Dejan je u suštini ovakav sad kakvog ste ga vjerovatno do sad i sad prikazali. On je takav i od tog prvog dana kako ga ja znam. On je uvijek bio ljubitelj istorije, muzike, društvenih predmeta, opšte kulture uopšte. On je uvijek bio zagovornik tih porodičnih vrijednosti, patrijarhalnih, tradicionalnih, ali to njemu nekako stoji. Ipak je odudarao, recimo, njega je više zanimalo da svira harmoniku ili da nešto uradi ili pomogne majci nego da se igra sa djecom. Bio jako odgovoran. Mislim da školske obaveze nikad nije morao tražiti pomoć od svojih roditelja. Stvarno je poseban bio i kad je krenuo u gimnaziju.
Poslije kad je otišao na fakultet, zaista ja sam ispočetka mislila da će studirati muzičku akademiju, ali eto, otišao je to i završio. Stvarno sam ponosna što sam njegova komšinica i što sam bila dio njegovog odrastanja. Karlicu Dejana sam zapamtio, to je interesantno kako profesor može zapamti nekad učenika i to po nekom detalju i to sjećanje ostane dugo vremena pa i do današnjih dana, a njega sam zapamtio prvo što od nekoliko časova nisam se upoznao, prvo što mi je bilo da upoznam učenike, pa sam se pitao je li taj dečkić mali nestašan pa bježi sa latinskoga ili je to nešto drugo, pa onda sam čuo da je malo bio boleštiv i jednostavno sve se to kasnije smirilo, on je bio dobar učenik. Poslije mog posla u školi, kad sam se vratio na svoje radno mjesto, imao sam jedne prilike da razgovaram sa jednom gospođom koja je pitala ima li mjesta u muzeju za jednoga profesora istorije. Ko je profesor istorije, pošto je blisko arheologiji, kaže Karlica Dejan. I onda mi je to bilo neko drugo, ajde da kažem tako, upoznavanje. I Dejo je došao jedan puta, razgovarali smo 2-3 puta, međutim, kako to ide, teško je u kulturi dobiti posao. I onda Deju sam sretao i ono što mi je bilo drago kao profesoru da se sjetim nekih svojih učenika, iz različitih okolnosti, ali još draže kad ti učenici na ulici pozdravljaju profesora. To znači da je ovo postao neki obostrani odnos i pozitivan odnos i Deo mi je uvijek bio onako draga osoba. Čovjek bez porodice nije potpun čovjek. Različite su okolnosti koje možda nekoga u životu spriječe za to, ali mi koji smo se ostvarili na taj način svakako prepoznajemo da se tu nalazi suština našeg života. I da nas ljubav koju imamo i formiramo u krugu porodice čini boljim ljudima, čini sposobnijim da tu ljubav prenosimo i dijelimo i u široj društvenoj zajednici. Nekako nam se život uokvirio, da kažem, i bavljenjem tradicijom i porodičnim životom i nekako smo i tamo i u kući porodica. I nekako tako funkcionišemo. Jako sam ponosan na svoga tatu. On je jako brižan i dobar i stvarno često ispunjava i želje i jako je dobar prema meni, a i ja prema njemu. Možda i nema nekih sličnosti, ali ono što nas povezuje to je ljubav i uvijek smo jedan tu za drugoga. Jako sam ponosan što je on moj tata. Nekako sam ukorijenjen u svijet, odnosno vrijeme i prostor kojem pripadam. Osim prosvjetnog poziva, mnogo sam naslonjen i uključen u kulturni amaterizam grada Prijedora, isto već decenijama. Dugo godina jedan od ljudi koji su usmjeravali rad najstarije kulturne institucije, ne samo na prostorima Prijedora, nego poslije Mostarskih gusli najstarije na prostoru Bosne i Hercegovine, to je Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović. A unazad nekoliko godina spletom okolnosti djelujem i tom vrstom ljubavi i kulturnog amaterizma, naslonjenosti na tradiciju, na korijene, bavim se u udruženju za očuvanje tradicije. Braćo, za
ja mogu reći da je bio jako dobar saradnik u svim poslovima koje smo radili i svaki posao i svaki zadatak je obavljao odgovorno, uspješno. Nije moglo biti da se to ne uradi i eto, zato i dugujem zahvalnost Dejanu u tom aspektu kulturnog amaterizma. Dejan je jedan od najaktivnijih članova našeg udruženja. Prije svega on je potpredsjednik skupštine našeg udruženja, ali ono gdje je u stvari on najaktivniji je muška pjevačka grupa. Mi kao pjevačka grupa imamo veliki broj kako nastupa, tako i proba i priprema i svega onoga što radimo i njegov rad nije samo u smislu da je on aktivan tu kao pjevač, već kao i neko ko zajedno sa svima nama, prije svega sa mnom, pravimo, osmišljavamo određena dešavanja, pravimo razne koncepte koncerata i svega onoga što radimo i on je jedan od onih šarafova u ovom našem sistemu koji je maltene nezamjenjiv. Tako da velika je njegova uloga u radu kako pjevačke grupe, tako i u radu kompletnog udruženja. Bez lažne skromnosti, ono što jeste sasvim sigurno najveća satisfakcija koju sam ja dobio kroz ovaj posao jeste ljubav i poštovanje sada već dosta generacija kojima sam bio profesor, predavač, razrednik i ta vrsta konekcije, ta vrsta uzvraćaja na ono što sam se potrudio da njima ponudim, ne može se izreći materijalnom vrijednošću. Poznati rimski državnik i filozof Seneca rekao je da učimo za život, a ne za školu. I ta sentenca negdje jeste moja iskustvena i saznajna vrijednost i u orijentiru u radu sa mladim ljudima. Posebno je to specifično, pazite, u vrijeme u kojem živimo, u tom, kako često kolokvijalno kažemo, 21. vijeku. Znanja su danas lako dostupna. Ona više nisu zatvorena u erudiciju izuzetno obrazovanih ljudi, u knjige, enciklopedije, u biblioteke. Putem jednog klika na sredstvima moderne tehnologije informacije su dostupne na veoma lak način. Ali ako zatajimo, kao što sam malo prije rekao, na tim bazičnim ljudskim vrijednostima, onda su nam ta znanja bespotrebna, neupotrebljiva i škola u stvari prije svega treba da pripremi mladog čovjeka za život. Dakle, dostupnosti svega toga svim ljudima podjednako, to je bio obećani svijet i to se nalazilo kako tada u Atlantskoj povelji, tako je poslije preneseno u povelju Ujedinjenih nacija. Ja lično smatram da je istoriju odabrao on, ali da je poziv odabrao njega. Vrlo malo ljudi je koji s takvom lakoćom pristupaju prosvjetnom pozivu. I ta njegova mirnoća, elokventnost, stručnost, ležeran autoritet, ljubav koju djeca osjećaju prema njemu, to je rijetkost. Moga mladog kolegu Dejana idu obrazovanje, stručnost, komunikativnost i talenat. Iza svega toga stoji lijepo porodično vaspitanje i predan rad. Kao mladi kolega primijetila sam da je sa učenicima neposredan, otvoren,
za saradnju i njihove probleme, a svoju istoriju tumači kao učiteljicu života, ali i kao priliku da sa učenicima diskutuje o savremenim temama koje ih zanimaju. Dakle, ovim primijenjenim aspektom rada, u tom smislu vas molim da pogledate tu lekciju, pa ćemo sljedeći čas diskutovati o tim pitanjima. Hvala. Njegovi časovi su dosta zanimljivi, učimo na zanimljive načine, kako detalje, tako i neke zapravo zanimljivosti i te neke, kako bi rekla, zanimljive činjenice. Prije svega, profesor Karlica je jedan poseban čovjek, jedan divan čovjek i jedna velika podrška za sve učenike. Iako većina profesora u gimnaziji su divni ljudi i svako na svoj način pokušava da dočara taj jedan poseban dan u gimnaziji, da svaki dan bude poseban. Mislim da profesor Karlica se možda izdvaja između ostalih profesora po njegovom načinu predavanja. Kad smo mu kupovali za rođendan poklon, pa nismo znali šta ćemo, pa znamo da profesor uvijek nosi naočale kao Matrix i onda smo odlučili da ćemo svi staviti naočale, kupili smo majicu, sve se poslikali sa naočalama, poslali to i onda smo naravno vidjeli profesora u gradu s tom majicom, svi na njoj naočale. Šta vas je profesor naučio u životu? Naučio nas je prvo kakvi ljudi treba da budemo i čime treba da se vodimo kroz život. To je na prvom mjestu dobrota, poštenje i da budemo časni, a onda poslije svega ide sve ostalo znanje i tako dalje. Dobar dan! Dobar dan! Slušam. Kada ćemo kontra da radite ništa nismo bili? Ništa, koliko je vas? 8, što smo bili ostavčeni. Kada mi je bilo najteže u životu, on je bio tu, tako i u toku nekog školovanja i u nekim ciklusima poslije toga. Kaže, jedan penzioner, neki dan smo razgovarali, pa kaže, u životu ti ne treba neko ko će ti otići i ko će ti napustiti kad ti je najteže. Treba ti neki pravi prijatelj, a profesor je to svakako bio. Dejan Karlica, asocijacija na srednju školu, povratak nekih 15 godina unazad, možda i više sada. Uvijek nam je bio primjer, uvijek smo bili ponosni što smo upravo njegovi đaci. Asocijacija na pravog razrednog starješinu, prijatelja, učitelja, pedagoga i sve ono što zapravo krasi jednog prosvjetnog radnika. Bavljenje tradicijom, a možemo reći, koristio sam taj termin i u priči u gimnaziji, korijenjem, uvijek polazite od onoga što ste vi. Ima jedan veliki čovjek, nažalost više nije među nama, mnogo smo i Željko i ja i hiljade drugih naučili od njega kada je u pitanju i rad i predstavljanje u ovom umjetničkom svijetu. Njegovo ime je Savan Runjo. Bio je dugogodišnji koreograf, učitelj na prostoru opštine Prijedor i od njega smo naučili da gdje god idemo, prvo moramo predstaviti sebe. Ako je to, na primjer, festival u Rusiji, njima zaista ne bi bilo zanimljivo da slušaju nekoga iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kako pjeva neku rock melodiju, evo uzet ću samo kao primjer, jer to vjerovatno Britanci i Amerikanci rade bolje, a mi treba da se predstavimo oni što smo mi. I zato je na svim našim nastupima, bez izuzetka i bez obzira koji dio udruženja, odnosno sekcija se predstavlja i u gradu, a posebno van grada, van zemlje, na drugom kontinentu, prva numera, pjevačka ili igračka je uvijek Kozara, Krajina, Glamoč, Grmeč, nešto što nas identifikuje i predstavlja tom svijetu.
znao sam za profesora, odnosno čuo sam i ranije za profesora Karlicu, jer generacije učenika gimnazije su često pričale o njemu. Ja ga lično nisam poznavao do prije nekih 7-8 godina. On je čovjek koji je zaslužan za to što sam se ja uključio u svijet kulture, tradicije, običaja. Ja kao amater, družeći se na tako nekim privatnim zabavama, čuo je moje pjevanje, preporučio da dođem na probu kod Željka Šormaza, inače mog školskog prijatelja. Pa onako, sa dosta skepse sam došao na te prve probe u KUD Mladen Stojanović i tako smo počeli našu saradnju. Profesor, Željko, još neki momci i ja. Traje to već 7 godina i nadam se da će trajati još dugo. Recimo, kakav je kao pjevač? Profesor je dobar pjevač, školovan, koji se razumije u muziku i profesor kao profesor naučio je da dijeli lekcije u gimnaziji, tako često dijeli nama lekcije iz pjevanja. Često ga i poslušamo, jer je u pravu. Šta najradije voli zapjevati? Voli stare, zabavne, starogradske pjesme, onako gdje ima baš izražena emocija, sentiment. Jer je i on takav. nekakvom posljednjem periodu svoje životne dobi. Da bi sve to prikupili, mi ih moramo pronaći, mi moramo angažovati u tom smislu da iz tih izvora crpimo, da sistematizujemo naša znanja, a jedini smisao toga jeste da onda imamo taj vremenski transfer, odnosno da ta znanja prenosimo na mlađe generacije kako bi se niz koji traje ne ni stotinama, nego hiljadama godina, koliko su stari oblici tradicije njegovali i čuvali i u narednom, ne vijeku, nego rekao bih mileniju. Činjenica da i poslije dužeg ili kraćeg boravka u drugim zemljama tih ljudi, njihov po pravilu i gotovo neizostavan povratak u kasnijim, odmaklim periodima i danima njihovog života potvrđuje da su oni možda samo u jednom momentu negirali ili više naglasili neke druge stvari od te ukorijenjenosti i potrebe da živite na svojoj rodnoj grudi. To što kaže Rade Šerbedžija u velikom filmu Milča Mančevskog Pre kiše, bole me kosti, vreme mi je da se vratim kući.